Бу бүгүн бияха бүрүләхтин болар. Бу маймага фабыгар аптечный пункт арылынна. Бу бастан проектпыт сүрүн рола тох болар. По реализации пилотного проекта на территории Республики Саха-Якутия. Бу улус үрдүнен, онны бу республика Саха-Сирин үрдүнен бастыкы аптечный пункт при ФАПе болар. Онны бу маймага да болбакка эме аптечный пункт хатырык врачебный амбулаторияга арылынна. Буже бүгүнжө онны бу дальше пилотный проект быгытынан рах турарный электринен дальше даганы бу аптечный оннар бытын арыя турук кен аринабин. Бу першеский пун хебетесинабин быйыл былланы бу олох эккетиклехен турулахан туран иккехлыбыга турулахан мыт оттон бу аптечный пунар идыбыт. Оннуттан хаме улаханнык көмөлөспүттер бу нам сырбыта болар. Нам сырбытын ихинен арылынна аптечный пункт. Атак болланы маттан онна манны үлеләбетимнен сүпе бир сылым болла харысы калбарибакка бир сырып бихирге үлелән келдим. Бәйен боллагана үрдүк категориялак белшербын. Саха Республикатын министерствотын бекунабын.